Kera habayeho umugabo akitwa Ngunda. Uwo mugabo yari icyago, yari ishyano, yari igisahirana. Uko yaryaga ni nako yahingaga. Yahingaga rubona yose, agakubitaho na musaso. Iyo niyo yari amasambu ye. Ndetse ngo imisozi y'u Rwanda ni amabimba Ngunda yashingaga. Uwo mugabo yari afite n'imirima ku Nyundo ya Bugoyi. Arakunyarukira ashaka umugore. Akaba umukobwa w'Agacumu. Arongera ashaka undi. Akaba umukobwa wa Mirenge ku Ntenyo. Ashakiraho n'abandi bane bose bashyika batandatu. Ukuntu yaryaga nta mugore umwe wajyaga kumubumba. Umunsi umwe Ngunda aribwira ati ngiye kwa data bukwe kumuha umubyizi. Ngunda arakugendera no ku Ntenyo abwira sebukwe ati munkwikirira amasuka 50 ngiye kubaha umubyizi. Kwa sebukwe bakaba bakungu. Amasuka barayakwikira barayamuha. Ajya guhinga. Atangirira mu Rugondo ahinga Ntenyo yose. Abirinduka mu Kinyoro kwa Byakuza cumu. Ngunda agakubita isuka hasi kabiri. Ubwa gatatu akazamura ifuni. Ngunda amararya amasuka yose ntiyasiga n'imwe. Abona guhingura. Nuko wa murima Ngunda ahinze Mirenge awoherezamo abatezi. Abatezi bakorera kubura hasi kubura hejuru. Barihata cyane ariko ubuhinge burabananira. Mirenge abibonye atuye umuntu waduhingiye atya natwe tumuhembe. Babaga ingumba kabombo, bashesha amafu, bavomesha amazi yo kuvuga imitsima, benga n'amayoga menshi, ndetse n'abaturanyi bazana amazimano. Inyama zimaze gushya n'imitsima imaze kuvugwa, bazana ibidasesa badendezaho inyama, bazana n'imbehe nyinshi buzuza umufa, bakwiza n'ibibindi by'inzoga mu nzu yose, amarobe y'imitsima bayuzuza ibyibo n'amakangara. Byose bamaze kubitunganya bahamagara umukwe wabo ngo naza afungure. Maze bamuha amazi arakaraba, bamubisa mu nzu ararya. Muramu wabarira ko amaze kurya amushyira amazi yo gukaraba. Ngunda amubonye aramubwira ati ngenda uzi ko inka nyitonoye. Abahungu bayiriye bariye inka iryoshye. Kwa Mirenge bumvise iryo jambo barumirwa. Mirenge abwira umugore we ati dore umukwe wacu ntatereye kandi yadukoreye, none tabaranya uzana akari kasigaye mu mwongere n'izindi nzoga ng'icyampa ngo yijute irya none. Nuko Ngunda bamushyira ukuguru kwari kwasigaye bamuzanira n'inzoga. Koko rero niho yari akigera mu mahina yo kurya, agakaraga irobe ry'umutsima akariyongobeza, imikarago y'umutsima akayibisikanya n'intongo z'inyama n'umufa, byose akabivundiranya akaroha mu nda. Ngunda akagira umuheha witwa Ruvunabataka. Yaba awukubise mu kibindi cy'inzoga akagisoma umusumwe akaba arakonoje. Nuko amaze kurya asohoka yimyoza ngo ntacyo ariye. Nyamara ubwo yari amaze ingumba yose wenyine kandi bamuhaye n'ibibindi by'inzoga nabyo biguze inka. Byose arabitsemba agenda bibogekeye mu ibondo rimwe. Nuko kwa sebukwe baramuherekeza arataha. Basigara batangarira inda nini ya Ngunda. Singe wahera hahera Ngunda. Niba utarakora subscribe k'uyu murongo wayikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, tukugezeho ibyiza tuba twaguteguriye uko bwije n'uko bukeye. Ndabizi neza ntuzigera wicuza. Ciao, muhahe muronke.